Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kublai pi bro. Ni nyuan nakaliang jong ka VPP. Tengah way na hinong kitkam jong ka State Executive Committee. Tingidan lang hang ni bat ki para members sungi lagi la ka jong ka unit. Ngila yawan na do mene banyak kersan ya ikong bakajing dawa jong i bansna ke surong. Kapor sanchiteng mene lawan magistrate ngila ada banyak keren madi. Nakaliang jong DC ukramsha ban insyong hang ni bain protes. Ngila kali na magistrate nakadaw ayu on what grounds hamla ban jubab. Tenadu mene hadu mentala nyau lala la jan nyau steng ru kimpat wan pai su bagian batai ke kadaw ba kimsha ai tekawai ga kubor ngiko bagian pak sa sarkar so DC si magistrate tolong ba ini kong iwan ben protes peacefully haka Constitution of India ha po ka article 19 1AB kasya ayano ru ban protes peacefully kremra kanu ki atiar tegajing kali kalong belai imsha ini tantang marwai Mainwan ban protes ya kata ka hop gejing dawa jang upaj ba. Kumu gejing itu ngatrai nadu mene ki press ki lakawa ba kata ka surok ka sniu la khatsan snem mata. Impa su ban ya keren ni keju ngatrai pelayo na kiwi giseng ni kong du pelayo ngau. Te gejing keli ka kawe ba kami hanga kalong ba la khatsan snem kala ya klem snai ka surok. Hendai dang menta katuk ani sengi ngatrai borok ngitip baka kang ngating surok MES ba ka surok gora lain. Ketu ka surok ni surok ka sor ba ka surok ka barang bah. Nanti kisna kipenhe ya katu kasurok nakadaw ayu ngamla bangan tim kumjuru kasurok goro lain hot kasniu ngi bisija dan tinang tu manlakasi kasniu katu handai bahkan sniu kat kumba kalong sa umden tangam tharai bahkan sniu hodok kata ba ki kali ru ki haban latang di kali 4 wheel lani tang di kali Mahindra kumba itu ini ikong tegijing kali sa sarkar kalong sai kata ka priority ke jongki banpej priority kalong ba banpej mental lai kumiong ikong ba dan na iway ni long kami kunksi jong i sitom ulat to oxygen mask pa te lada ja ai hapo kalenti kisingkin manoban kit kli ya kata ka jing im jong itai khlung ne hakisi ki banwan lada deha kanu jing sosi manoban kit kli kan kit kli ke sarkar kata ka di jing kli bingi ko abagin bu manoban kit kli ya kata karkong jing batha jong ikong iong kadang jan ban kit na ikong piom tu kecaka marman sa Asam tanglay kilometer kataruk ihaban suba taga sarkar ka perkhat kumno ngakwa ban keli ngakwa ban bu kajing keli kaniru ya health minister badai in charge bat kumju yo PWD roads minister kumno pia perkhat ban le ya kania ka kam kabala lakhat san snem kalayat piladon haga ruling ka tu kanis snem te kumno ki klemi ya kata ka surok kabala asniu kabala jat rathai do kata Tingi ko abon pa kata ka message kamtam ya gini ya ke sarkar kamtam ya PWD minister berkumjuru ya health minister ba inpet ya kata ba hapo ka dispensary kemudian hapo umden kum magajing betha jung ikong ba kinong tray ru umden yang bunsin kinong tray ru kimdon mo piong kiduna kinong tray te he kata kaya kata ka upgradation jung kata ka health status jung i bang iyo manta ka live reality ground report na ground zero kung bagi ong mo tin pareng iyo ni kong maumdan kung kita kinong tray gajing kali kalong sa sarkar what's going an appeal bang sa sisin ya UDC ba iday ban siya ay ikong ban protest under article 19(1)A kabi kita hi ko bagin pa kata ka khubor sa kalyang jong sarkar ba kumju sa district administration na kalyang jongi jong naseng ka VPP kublay sibon ni bro